ngasi nuida waram phongkiba panam pausedigi maruibi I pausing miyamna thamjari hanbada CM Loisingadabani hairubagi farubasing Congress na taram okre Manipur kansi hairabli Chief Minister Berenamadi maka loinaba MLA Minister sing Loisinba mathau tai haina Facebook ta post tawbada senabani haiba miyoi kangbu ama police na faraba matung pel thadokraba matungda miyoi sing adu Congress ki mekedi gi taram na oglam le haina BJP na moral sibagu loinana Congress ki thawung adu akan mamona kanem tarokli Thambal Sanglen the Paumising Unabama the BJP Manipur Pradesh ki General Secretary P. Premandan Hai Manipur News Group 2024 ko Facebook page amada Chief Minister gi mathakta akan ba wapham thambaga loinana maka loina ba left hand amadi right hand ladiba minister sing Loisingadabani haina post tawrakpa yaningdi thawdo asigi matangna asum aran haibadudi kona lakadabane dubu asiguma thawong sathabada sienabane haibising bial thadorakpada Manipur Pradesh Congress Committee na taram oktuna aranba tawbusingbu sagotpa manba thawong satharakpa silebak thibani Manipur gi hauzik oiriba phiba masida political parties sing amaga amaga hunnadunu leibigi matam nati miyamnasu hunnaba si taninglam loi haibaga loinana mangna taribi issue sing si mapung phana solution purunaba lengana khonariba sida opposition gi mekedi gi mapung phana sagotpam thu haiki Atop Palm, Chief Secretary Silakpayana Lady, India Lenga Secretariat of the Appointments Committee of the Cabinet, Ministry of Personnel, Public Grievance and Pension, Department of Personnel Nangarang Tokibu Order Amada, Manipur Chief Secretary Binit Joshibu, Ministry of Education Gi Makara, Department of Higher Education Gi Secretary Gi Thaupuna Bakalakre, Maramasina Manipur Gi Anova Chief Secretary Ama Lakpa Yabigi Pibam the Lady. Adumapu Manipur gi Chief Secretary kanana oigadagi haibadi hauzumaki oina sapsana khangmangamdri amaramda hanagi Union Home Secretary Ajay Kumar Balabu Manipur gi Governor oina hablakiba su lekhrabani atopa pawm Assam Rifles na piba border pass pairabadi athingba yaudana ngamkhai landuna satoksin yahangadori border pass ki wapham center ki interim arrangement Chief Minister amaramdana border pass ki thaurang khudakta handokadabani kokomi Indo-Myanmar ngamkhai paringda satnarama free moment regime FMR lauthokraba matung masigi mut sinba thorang amoina Ministry of Home Affairs na hawdokiba anauba 6 magi makhada Assam Rifles na issue tawba border pass na ngamkhai paring manung kilometer 10 kon maphamsingda athingba leitana sangsin yaragani pawgi likhuna magi matungina FMR gi muhut anauba Ministry of Home Affairs ki anauba thorang oina hairiba border pass asi pairabadi India amasu Myanmar leba ani asigi miyoi singna ngamkhai wangwada leikraba mari mata singa unaba cultural exchange ki program sing lamkoiba lalon itik toba madi ana lengi thabak sing regulation amagi matungina kilometer 10 na konba mafam gi manungda sanuksin toba yagani adumapo kilometer 10 dagi hena sangge haiba taragadi passport paiba mathau tagani Anauba system asi mai pakna salaiba ngamnaba ngamkhai paringda akhanaba crossing point nifugo humdoi thambagi aduga pilot site ni pan amadi khudaktagi mathau tawphokre sangdok jangsin tawriba sing police amadi health officials sing yengsingani loinana anauba system asi gi matangna Ministry of Home Affairs ki deputy secretary na Manipur gi chief secretary da ayib sirol amaga ngarang tharaktuna khangalakre haidi amaromda Pangai dengan si Paumising unaba mana Ministry of Home Affairs ki anauba thaurang adu gi matangda Chief Minister nong thumma beren hai interim arrangement ama oina center lengan India amasum Myanmar lebani ki ngamkhai paring da leiriba Myanmarese nationalisting kilometer 10 kon mafam singda sangthoksin yagadabani sangthoksin si mafam taru crossing point da tawgadabani anauba thaurang asi lakpagi roinana border area management ki thabak to masing yamna state missionary sing seasonana ba state government ki mekedi ki center da haijakre home minister ki thorang si interim arrangement am oigani masigi final settlement tawbu leiti haina khali maramdi ada state sing da su FMR cancel tawdana demand tawbu leiribanina center na balance tawna bohona rakani masigi matang hauzumaki oina center ga sapsara paw phawna balaitri aikhoi gi oina di mirei bak ti state station ko kudima International nongi makada piba visa amadi passport pairaga sangangani border landuna sangsilakba mipum kudima kana no haiba khangtuna border area da management gi thabaki damak wasing yamlab state missionary sing thambina ba center da haijaduna lakle hanisu Chief Minister na phongtokhi
अमरमदना बॉर्डर पास की थौरांग खुदक हंदोकदबनी कोकोमी इंडिया अमसु म्यांमार अनेगी ngमखै परिंग दे लैरिबा म्यांमार मसासिंग असम राइफल्स न पीबा बॉर्डर पास अमा पायरग ngमखै परिंग दा किलोमीटर 30 न कोनबा मफमसिंग अथिंगबा लैतना संतोक संसिन याहननबा मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स न लखलकलिबा थौरांग कोकोमिन अकन ममोन यानिंगदबा फोंगदोकपगा लोइनना थौरांग अस खुदक हंदोकदबनी हाइदि कोकोमी की कोऑर्डिनेटर सोमेंद्रो थोक्सोमन फोंदोरकपदा यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह मणिपुर थोकलीबीरांग की मतंगदा मरे एनी लोंग वाफम क्या फोंदोरकपदगी मियामना पेनदब क्या लैरिंग सेरासिदा मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने एपीएमआर की मोड ओइना अनौब थौरांग अमा लखतुना असम राइफल्स ने इशू तौबा बॉर्डर पास पायरग म्यांमार मसासिंग किलोमीटर 10 फाव की मनुंगदा ngमखैदा अथिंगबा याउदना संतोक संसिन याहनगनी हाइबसी मणिपुर मियामदा अनौब इरांग अमा लाकनबा बाटोन तौबोइना थोकनी ममांगसे इंग्लिश सिंगनी कुनगो हुमदगी मे अहुमदगी मणिपुर थोलकलिबे इरांग असिन मरम ओइरगा लैबानिगी ngमखै परिंगदा हाना सतनरम फ्री मूवमेंट रेजिम एपीएमआर लौथोखिबनी अदुबो एपीएमआर लौथोखिबा असिन इंडिया लेंगाना सथरिबे जियो पॉलिटिक्स की लानसिदा अपन बलाकपदगी अनौब ऑर्डर असि अमुक थोकपनी अमदी MHA न लखलकलिबा अनौब थौरांग असिगी मखादा बॉर्डर पास पीबीगी थौदांग सिन्नरिबा असम राइफल्स असिसु हानदिगी होन कुकी सिंग मानदुन स्टेट असिदा इरांग थोकनब सिनबगी मथक ड्रग ललोनबगी केस क्यादस योरमबगी वाथुक लैरिबनी माना मखाताना फोंदोखिबदा असम राइफल्स की कैम्प सिंगी मना कुकी सिंगना फोंगना पॉपी थाबगी अदुम खुदम संगदम क्या लैरिबनी असुगुम मणिपुर मियामना थाजब सुंगलै लेत्रब सिक्योरिटी एजेंसी अमदगी म्यांमार मसासिंगना पास लौरग मणिपुरदा संगबगी अयाबा MHA की अनौब थौरांग अस खुदक हंदोकदबनी करिगुम्बा हंदोक्तब तारबदे कोकोमिन अकन बखोंजंग संसिनगन हैने सुफोंदोरकली ngasinuida waram phongkiba tuan manipuri siphongsing amasung thokiba thawdo wathoksingdagi maruibi I pausing miyamna thamjagi hanbada Dr. Binit Yosi Higher Education Department की Secretary ओइना promote तौखरे मणिपुर की Chief Secretary Dr. Binit Yosi Education Department की Secretary ओइना promote तौखरे Pharmaceutical Secretary Arunis Saurana Revenue Secretary ओइना appoint तौखरे हाइदि North East Today की report अमन हाई ngarang center की order अमन देवासी की bureaucrat सिंह reshuffle तौना बिया थंगा सिबि रखिबनी Dr. Binit Yosi 1992 base IAS officer ni Manipur की Chief Secretary ओइरमदगी Higher Education Department की Secretary ओइना promote तौरखिबनी mamang Department of Higher Education की Additional Secretary की थौसु पुरमनी नकलमरमदा Revenue Secretary ओइना appoint तौरखरबा Arunis Saulana Bihar Kedar 1992 base IAS officer ni Pharmaceutical Secretary ओइरमदगी Revenue Secretary ओइना appoint तौरखिबनी SARS asigi matakta Ministry of Culture की additional SARS pugadabani bureaucrat reshuffle asigi manungsana Pharmaceutical Secretary oina Amit Agawal appoint tokre amaromda Rasana Sahana Department of Personnel and Training Secretary oiragani Senior IAS Officer Sanjoy Sethina National Commission for Minority की अनौब Secretary oiragani amadi Nirja Shekhar National Productivity Council Loisingadabani amaromda Mandarins की report अमगी मतुंगिना मणिपुर की अनौबा Chief Secretary ओइनबगीदमग Senior IAS Officer अहुम खंगतुना थमली Priority की मतुंगिना Center न खंगतुना थमलीबा Senior Officer अहुम मदुदी Prashant Kumar Singha Rajesh Agawal मदी Vivek Kumar Dewagani अमसुम Prashant Kumar Housing Ministry of New and Renewable Energy की Secretary ओइना थबक तौरी Rajesh Agawal na Ministry of Commerce the Khwaidagi Senior Oiba Additional Secretary ne duga Vivek Kumar Devagana REC Limited ki CND hainasu report asina makhatari hainasu pawsta palakli Amarom dana chinjaktami paul tangmugum si hairabadi isagi pothok marangkaina pothok mina batai abanti Hauzu Manipur thoklibi irang asina maram oiraga sana thanaba pochagi mamal ka hena tang libasigi yenglaga aikoi khudimangna chinjaktami pal tangum si hairabadi laumi sinmi singa kana hotna dun isagi pothok marangkaina pothok mina ba mathau tai haina Manipur lenga ki Social Welfare Department ki Joint Secretary su oiriba Mitek Manipur gi Director Banti Konthaujam naikre ngarang Imphal East ki Arapti awang lekai da leiba AFA gi General Secretary Soibam Maniton gi farm na pangtokiba Arapti Farmers Association की तरफ सुबह वापो कॉमन थोरम द वाफम मसी फोंदोक लदुना सिबगेस की वरोल पीरदुना जॉइंट सेक्रेटरी बंती कोंथौजम न मखातन है
ꯑꯔꯥꯞꯇꯤ ꯑꯁꯤ ꯏꯝꯐꯥꯜ ꯇꯨꯔꯦꯜ ꯑꯃꯗꯤ ꯏꯔꯤꯜ ꯇꯨꯔꯦꯜꯅ ꯀꯣꯏꯁꯤꯟꯗꯨꯅ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯂꯝꯗꯝ ꯑꯃꯅꯤ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯏꯁꯤꯡꯒꯤ ꯑꯋꯥꯕ ꯃꯥꯌꯣꯛꯅꯕꯅ ꯃꯐꯝ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯂꯧꯃꯤꯁꯤꯡ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯅ ꯑꯔꯥꯞꯇꯤ ꯐꯥꯔꯃꯔꯁ ꯑꯦꯁꯣꯁꯤꯌꯦꯁꯟꯒꯤ ꯐꯥꯔꯃꯔꯁꯤꯡꯅ ꯊꯋꯥꯏ ꯌꯥꯝꯅ ꯋꯥꯖꯩ ꯑꯔꯥꯞꯇꯤꯗ ꯏꯁꯤꯡꯒꯤ ꯑꯋꯥꯕ ꯃꯥꯌꯣꯛꯅꯕꯅ ꯂꯧꯃꯤꯁꯤꯡꯅ ꯂꯧꯎ ꯁꯤꯡꯎꯕꯒꯤ ꯊꯕꯛꯇ ꯃꯅꯤꯡ ꯍꯜꯂꯦ ꯍꯥꯏꯅ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯇꯕ ꯐꯥꯎꯔꯤꯕꯁꯤ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯅ ꯄꯣꯠꯊꯣꯛꯇꯤ ꯃꯔꯥꯡ ꯀꯥꯏꯅ ꯄꯨꯊꯣꯛꯅꯤꯡꯕꯒꯤ ꯊꯧꯔꯥꯡꯕꯅꯤ ꯂꯧꯃꯤꯁꯤꯡꯗ ꯃꯁꯤꯒꯨꯝꯕ ꯋꯥꯈꯜꯂꯣꯟ ꯑꯃ ꯄꯣꯛꯂꯛꯂꯤꯕ ꯑꯁꯤꯅ ꯑꯔꯥꯞꯇꯤꯒꯤ ꯂꯧꯃꯤ ꯁꯤꯟꯃꯤ ꯑꯃꯗꯤ ꯈꯨꯟꯖꯥꯁꯤꯡꯅ ꯀꯟꯅ ꯁꯨꯖ ꯅꯣꯝꯖꯔꯒ ꯏꯁꯥꯅ ꯏꯁꯥꯒꯤ ꯄꯣꯠꯊꯣꯛ ꯃꯔꯥꯡ ꯀꯥꯏꯅ ꯄꯨꯊꯣꯛꯅꯕꯒꯤ ꯊꯧꯅꯥ ꯄꯤꯕ ꯉꯝꯂꯒꯅꯤ ꯂꯧꯃꯤ ꯁꯤꯟꯃꯤ ꯑꯃꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛꯅ ꯂꯧꯕꯨꯛ ꯂꯝꯍꯥꯡ ꯁꯪꯍꯟꯅꯤꯡꯕꯒꯤ ꯋꯥꯈꯜꯂꯣꯟ ꯂꯩꯔꯕꯗꯤ ꯃꯇꯝꯒ ꯆꯨꯅꯕ ꯁꯥ ꯁꯟꯅ ꯆꯥꯔꯣꯏꯗꯕ ꯄꯥꯝꯕꯤ ꯌꯥꯎꯅ ꯃꯤꯌꯥꯝꯅ ꯀꯥꯟꯅꯒꯗꯕ ꯃꯅꯥ ꯃꯁꯤꯡ ꯎꯄꯥꯜ ꯋꯥꯄꯥꯜ ꯀꯌꯥ ꯊꯝꯃꯤꯟꯅꯕ ꯇꯥꯏ ꯍꯥꯏꯒꯦꯅꯁꯨ ꯄꯥꯎ ꯑꯁꯤꯗ ꯃꯈꯥ ꯇꯥꯅ ꯐꯣꯡꯗꯣꯔꯛꯂꯤ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯄꯥꯎ ꯑꯃꯅ ERDO ꯀꯪꯂꯩꯄꯥꯛꯅ BBFꯁꯤꯡꯗ ꯑꯂꯨ ꯆꯥꯔꯥꯁꯤꯡ ꯌꯦꯟꯊꯣꯛꯈ꯭ꯔꯦ MOU ꯁꯥꯏꯟ ꯇꯧꯔꯛꯈ꯭ꯔꯦ Economic and Resource Development Organization Kangleipak sinduna ngasi Village Volunteer Force BBF-singda alu sara yenthokpagi thoram ama Manipur Press Club ki Loktak Hall da pangthokre. Thoram aduda BBF ki President ERDO Kangleipak ki President Takelamam Sanajawba, BBF ki Advisor Yumnam Okendro Manga amadi ERDO Kangleipak ki Advisor su oiriba Pauksi sigi Editor Paunam Labango Mangangna maruoiba mithunglen su oina saruk yaki. Thauram aduga mari leidana Takelamam Sanajawban hai alu haibasi mafam khudimakta phangba amadi mipum khudimakna pamna sanaba sinjang amani adubu alu gi mamalusi matamgi matungina thunna aka akum tawi Government of Manipur gi maugda leiriba potato pharmacy da lengana piriba kana basinga silomi singna lominaduna alu marang kaina puthulabadi lamdam asida alu gi awat leiroi Manipur lengana scheme kya paikhatlabasu madugi kana ba mapung phana phangmangamdaba amadi Assembly the pass tokraba ekaya mapung phana implicant to ngamdabana lawmising su kudong sadaba kaya mayuknaribani lengana akhanaba miyeng sangduna policy program CM duna thabak pekhalabadi soidra mai pakani haiken su paus da makhatana fongdorakli amaromdana passenger singdagi atongmal leiroi dauroi Oripa Kangsup Road Auto Mega Diesel Association ki taraga nipan suba foundation dega mari leidana hayeng tang kunga tret association asina service toriba mafam singda passenger singdagi auto ma lauro hari association asigi secretary salaingamana thadorakwa siolamana hai free service phangangadaba mafam singa duri mayang langjing phumlau akham lengam khul kwaksifai lairen sajik mana ingkhol kadangban taukthong Tharoism, Layan Kabi, Sanjanbam, Tera Urak Amadi, Impal Powdun Satliba Mapam Sing Hadi Amaramdana, Kuki Sing Shanapati Satanabalak Tokre, Kuki Student Organization KSO Sadri Hillski Information and Publicity Network Sirolamana Haidipati, how keep December Kunga Humdore Kangpok Pidagi Christmas Amadi New Year Yaubulakpa Mauget, the Shanapati District Student Association na Kuki Mahiru Sing the Mauget the Sang but I think what Hamlak Libasigi Yanglaga, Kuki Mahiru Sing Yan Kuki Gim Yamata Shanapati the Satana Bamati, Makalamati Tabak Tarangi Satok Sinta Udanava, Sirol Asina, Kuki Shinda, Advisory Tokre, Masi, SDS Ena, Kotuka Yanaba Purak Tripa Pavus at Nagani Hadi Makasa Tarakpo and Amasum Lushilakpo and a Pounding Pauksi than a sumna fongli. Sinam Kolamadi Tamlak Pop with the Kuki theories in a bomb Omri Numai Akan Mamon attacks at Tarakre. Kuki theories Ahungi Matata Siramay. Kuki theories in the Ipal is kissing a Nakana lady ba Sinam Kolamadi Tamlak Pop with a bomb Omri Numay Yaun Akan may attacks at Tarakre. Masanga Toxanaba Kulngak was in a security force na Handuna Punkasuna make any da Kotonakre. Taudo Kuki theories Ahungi Matata ashi and a Yorambi Hedi. Taudo Sigi Matana Taudo Topam Singdi Press the Poma Paugi Matunadi, Nasio Puntarum Tab Matam the Impal East District Manungsana Ladiba, Kundrakum Kendragi Shinam Kulda, Koki theories in a bomb Mamadi Numai Capsin Landara Kivan Hadi, Koki Kulai Pai Singaduna Ayuki Punk Nipan Taram Dai Papa Bomb Taragi Matata Sinam Kulgi, Hek Mayokna of the Labor Singdi Etek Adu Satara Kivan Hadi, Pau Sinamakataradun High, Koki Kulai Pai Sing Ahan Boy in a Sinamgi. London School the lady BBF ki camp tamna attack sa tharaki bagaloina mai kham the lady Manipur Rifles ki post su landaraki madura khul ngak pa khunja sing amadi security kangbun handun ayuk pung nipan khar hen phawa mai ke enida khutoknaki khutokna badura ngahak leplaba matung makhatana mai khan dagi khara sangsilaga leiba
ꯋꯥꯏ ꯁꯦꯞ ꯍꯥꯏꯅ ꯈꯪꯅꯕ ꯃꯐꯝ ꯑꯗꯨꯗ ꯃꯁꯤꯡ ꯌꯥꯝꯂꯕ ꯀꯨꯀꯤ ꯈꯨꯠꯂꯥꯏ ꯄꯥꯏꯕꯁꯤꯡꯅ ꯀꯨꯝꯊꯔꯛꯂꯒ ꯑꯦꯇꯦꯛ ꯑꯃꯨꯛ ꯍꯟꯅ ꯇꯧꯔꯛꯄꯗꯒꯤ ꯃꯥꯏꯀꯩ ꯑꯅꯤꯃꯛꯇ ꯑꯀꯟꯕ ꯃꯑꯣꯡꯗ ꯈꯨꯠꯊꯣꯛꯅꯈꯤ꯫ ꯈꯨꯠꯊꯣꯛꯅꯕ ꯑꯗꯨꯗ ꯀꯨꯀꯤ ꯈꯨꯠꯂꯥꯏ ꯄꯥꯏꯕ ꯑꯍꯨꯝꯅ ꯁꯤꯔꯒ ꯈꯔꯅ ꯑꯁꯣꯛ ꯑꯄꯟ ꯅꯪꯂꯝꯕ ꯌꯥꯏ ꯍꯥꯏꯅ ꯊꯥꯖꯅꯔꯤ꯫ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅꯃꯛ ꯃꯤꯑꯣꯏ ꯀꯌꯥ ꯁꯤꯈꯤ ꯑꯃꯗꯤ ꯑꯁꯣꯛ ꯑꯄꯟ ꯅꯪꯈꯤꯕꯒꯦ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯄꯥꯎꯗꯤ ꯆꯞ ꯆꯥꯅ ꯐꯪꯕ ꯉꯝꯗ꯭ꯔꯤ꯫ ꯃꯥꯏꯀꯩ ꯑꯅꯤꯗ ꯈꯨꯠ ꯊꯣꯛꯅꯈꯤꯕ ꯑꯗꯨ ꯅꯨꯡꯊꯤꯜ ꯄꯨꯡ 2 ꯇꯥꯔꯝꯗꯥꯏ ꯐꯥꯎꯕ ꯆꯠꯊꯈꯤ ꯍꯥꯏꯔꯤ꯫ ꯑꯃꯔꯣꯝꯗ ꯀꯨꯀꯤ ꯈꯨꯠꯂꯥꯏ ꯄꯥꯏꯕꯁꯤꯡꯅ ꯁꯤꯅꯝ ꯈꯨꯜ ꯂꯥꯟꯗꯥꯔꯛꯂꯦ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯄꯥꯎ ꯇꯥꯕꯗꯒꯤ ꯃꯥꯏꯀꯩ ꯀꯌꯥꯗꯒꯤ ꯈꯨꯜ ꯉꯥꯛꯄꯁꯤꯡ ꯃꯌꯨꯝ ꯑꯗꯨꯗ ꯃꯐꯝ ꯑꯗꯨꯗ ꯆꯪꯁꯤꯟꯗꯨꯅ ꯈꯨꯠꯊꯣꯛꯅꯕꯗꯨꯗ ꯁꯔꯨꯛ ꯌꯥꯈꯤ꯫ ꯅꯥꯀꯜ ꯑꯃꯔꯣꯝꯗ ꯈꯨꯠꯊꯣꯛꯅꯕꯒꯤ ꯄꯥꯎ ꯇꯥꯕꯗꯒꯤ ꯁ꯭ꯇꯦꯠ ꯑꯃꯗꯤ ꯁꯦꯟꯇ꯭ꯔꯦꯜ ꯐꯣꯔꯁꯁꯤꯡꯁꯨ ꯃꯐꯝ ꯑꯗꯨꯗ ꯆꯪꯁꯤꯜꯂꯛꯈꯤ꯫ ꯃꯥꯏꯀꯩ ꯑꯗꯣꯝꯒꯤ ꯃꯩꯔꯥ ꯄꯥꯏꯕꯤꯁꯤꯡꯅ ꯁꯦꯟꯇ꯭ꯔꯦꯜ ꯐꯣꯔꯁꯁꯤꯡ ꯆꯪꯁꯤꯜꯂꯛꯄ ꯇꯣꯉꯥꯟ ꯇꯣꯉꯥꯟꯕ ꯃꯐꯝꯁꯤꯡꯗ ꯊꯠꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯈꯤ ꯍꯥꯏꯔꯤ꯫ ꯅꯤꯡꯁꯤꯡꯕ ꯌꯥꯏ ꯉꯔꯥꯡ ꯅꯨꯃꯤꯗꯥꯡ ꯄꯨꯡ 7 ꯇꯥꯕ ꯃꯇꯝꯗꯁꯨ ꯏꯝꯐꯥꯜ ꯏꯁ ꯗꯤꯁꯇ꯭ꯔꯤꯛꯀꯤ ꯂꯝꯂꯥꯏ ꯀꯦꯟꯗ꯭ꯔꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡ ꯆꯟꯕ ꯊꯝꯅꯥꯄꯣꯛꯄꯤꯒꯤ ꯃꯅꯥꯛ ꯅꯛꯄ ꯈꯨꯜꯁꯤꯡꯗꯁꯨ ꯀꯨꯀꯤ ꯇꯦꯔꯣꯔꯤꯁꯁꯤꯡꯅ ꯃꯅꯤꯡ ꯊꯪꯕ ꯁꯔꯨꯛꯇ ꯂꯩꯕ ꯎꯌꯣꯛ ꯆꯤꯡꯊꯛꯇꯒꯤ ꯕꯣꯝ ꯑꯃꯗꯤ ꯅꯣꯡꯃꯩ ꯀꯥꯞꯁꯤꯜꯂꯛꯄꯒꯤ ꯊꯧꯗꯣꯛꯁꯨ ꯂꯩꯈ꯭ꯔꯕꯅꯤ ꯍꯥꯏꯅꯁꯨ ꯄꯥꯎꯁꯤꯗ ꯃꯈꯥ ꯇꯥꯅ ꯐꯣꯡꯗꯣꯔꯛꯂꯤ꯫ ꯑꯗꯨꯒ ꯇꯦꯟꯇꯛꯅ ꯁꯨꯝꯅ ꯃꯌꯥꯝꯗ ꯊꯝꯖꯔꯝꯒꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯑꯣꯏꯅꯗꯤ ꯃꯌꯥꯝ ꯄꯥꯎꯁꯤ ꯃꯇꯥꯡ ꯑꯁꯤ ꯂꯣꯏꯁꯤꯟꯖꯔꯒꯦ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯃꯌꯥꯝ ꯄꯨꯟꯅ ꯅꯧꯕ ꯑꯞꯗꯦꯠ ꯉꯥꯏꯃꯤꯟꯅꯁꯦꯅ ꯆꯦꯅꯦꯜ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯃꯥꯏꯀꯩꯗꯒꯤ ꯃꯌꯥꯝꯒꯤ ꯃꯐꯝꯗ ꯃꯈꯥ ꯇꯥꯅ ꯊꯝꯖꯔꯤ꯫ ꯃꯌꯥꯝ ꯄꯨꯟꯅ ꯅꯧꯕ ꯑꯞꯗꯦꯠ ꯉꯥꯏꯃꯤꯟꯅꯁꯤ꯫